米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。tatapangan no ijer aku ku tapang， 上主是我力量的来源。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以赛亚40siwa atsefang sakalima atusir suarsa para talamaanan no tapang kaku tatapangan no ijer aku jingra saan， 上主赐给我光荣，上帝是我力量的来源。以赛亚书49章第5节。Sarikakaau talajua jitulasai ku ijer adufana ita nikaurira pasoolin kita katufah ku mikumi no tapang matleng malu ijer ita mararil amitlama i titaanan pataneteken no kawas ku urip no mitiarai i jingraan atamlau。 虽然我们的力量和智慧有限，但我们确信上主有丰盛的恩典，足以成为我们的力量，时时帮助我们。凡信靠他的人，主必使他有坚毅的生命。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tabangau sa puneran aku kufaluce mitier i tiswanan nakani pakai ni i icer numeso ami pa icer i takwanan i pakaluwil kaku to masa maamaanay karurayan lemak。 主啊，我要谦卑信靠你，因为靠着你所赐的力量，我能够胜过任何的困境。Pakai ni i tatamaanay ngangan nutapang ji Yesus Kristo mitolon。 Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。